Haka jing persang ban penthama ya ka jing em jong ki brio ki balangop how drugs da ka ba a jing rap ki lingba ki training ba pair knang bakin la ban klet no yo new jing di ubasniu u mission director ka drug reduction elimination and enforcement mission dream uba Francis Karshi yang ka khatlai tarik no pra arjar pusau ulalum jing yalang bat ki nong penia ki rehabilitation center ba pair ki bodan hakani ka jala ban ya merjing mod halor kani kaman Hakani ke jialang ki belawan mini simenta ki kentop da ki nong pnia jong ki rehab center nalor ki counselor ka skill development ka sarkar jala ka ITI ka Don Bosco Technical School ka Bosco Integrated Society nalor ki wei Haka jingi kren bat uba syampang marbanyang uba de counselor ka New Life Rehabilitation Center uloong bah ki por ki baladep ki ladon ke jingelang ki ba ki brio na Delhi ki wan rebun sien ki punkut por tang haka jinge songkai bat nadu bala simti ba Francis ya kani ka kam kaladon shisha kata ka jing penki uloong ru bah haka ni ke jialang ke jinge kren ka ba kam kong san hi kadai bandon de vocational training haki jaka sumar khnang banla ban penkela ya ka jingmod jing perkhat Kibrio ki balangop how new jingdi ubasnio. Meeting tasina tu biwan iba Francis Karsian. Kini diga second meeting mengikut third meeting bagi. Banda tu bisimti kini diga kam kalau buat pergi. Bincang-bincang dengan meeting ni apa jadi. Bincang dengan meeting ni kiwana Delhi kiwana state. Nisha song nisha bam refreshment ni. Lalu bisimti iba Francis kedan kerja pergi kemari keba board kerja kerja nangi ni. Makata kari ke bapuki ini kam bat ngiyo ban share ye gejing try jungi rehab center yo ban share ke problem ke adik yo ban share ke problem jungi family ban yo ban share ke problem jungi jungi ke ba yo mo mencam senam dari alat sampom dari lain ini ke trend mo sa kai bakan de kali meeting ko yo ke dalam ta dream ke dream tadi ke dream kom turu nget ke ba Hatu pi ke ita ki jing ya theria ta jing pi apa ke jing a jing mut Kabagi aja mun tak kalau spang kami agenda juga kan ini on vocational training. Kabagi conduct apa center pada hadir kami center kan continue juga vocational training dalam pergi adik. Nang makin yo kata kan change ke mindset juga kan change ke personality development juga responsibility juga. Bak lembaga ini training kepada center bak sabar center kan improve ke recovery journey juga. Karena kalau baik juga gitu. Hatu pis ngohon ni kan meeting Asap now ngohon. Kami kam ke bantri. Kini ha state ni drop long. Di meeting kata si kentaban. Sok ke tembalong. Kini ke meeting ke bangi ke ground reality ke bangi plan juga. Ini mengenai antara next generation. Nakaliang uba Francis Karshi yang uloong nadu bula simti ya kani kakam ulawat jingtiap kumnu banwanra ya ka jingmentoy haki rehab center ki bana ka jala da ka boong baka bokong sanhi kelong ban pendon kam ya ki vocational training haki ni ki jaka khnang baki brio ki bangop how drugs hadian baki ladap ban yo ya ka jing sumar kin ompoi byang shaklenti ka barim study lihat ya ni ke karkom long juki rehabilitation ni an perhat sani kumnu mana man penwan ra ya ka jingpha ka jingmentoy ya ka ki rehabilitation center because kat kum ki report bangiyo ni ngai shi osngo nak tu ba ki khna ki balik apa rehabilitation center de lami nak tu the chance of relapse kamot bakin non kambyang you drugs kalong quite high long new po percent kan kasi ba ban ay way ki kena ingat ni ka problem tinga suwan ka khat nga ha kanur kom na da nila ban pen wanam kanur baji kai yiki nagila da rehabilitation bakin yo kan jaji kai bakin la ban nang ki kam ki jam kinu ki jakam bagila ban yang halaki kijat la jo dekat tu kan wan ke penuan lam ke jing ya ke confidence ya ke jing klan ke jing mut ke jing khat jong brio ula ben nang kanu nu wajak kam ula man kamai na tu sa ayu te khatu kan ya lam yu man let no hini ki jing di kini ki jing pensni kan kini ki ban pen thop ria la jing tu kadi kata idea nga sa khot kani ke meeting tasi kumnu ni mir jing mut lang bat kini ki ba penya ki counseling centers kita ki wan number ki counseling centers ki wan ni rehab centers
ia tai ya tai jing ia wat jingmut hakanur kom mangila man introduce kini ki center suki bagi kena juga gini yo gi kai hatu ki tik center bawan nak skill development ke wan bang song jilang ni kawai ketika skills development jong government negala kawai ketika ITI atau di jong government ka nang ta pada gi wan nopo Don Bosco training technical school kawan nopo ka BITS ka Bosco integrated development society ki weki agency su nang ni skmat ngin sakhat mga ngalai kalong successful ba ka diga jilang mat ki rehab center su ki kiban mai bagin walam kita gege tikidon ki balaya ai jingmut ba nang ni skmat ngin solong meeting biang ngin sakhat ki napo ki weki department su kum ka fishery kum ka veterinary kita ke balaman ai ki skill training yaki tu kena tingin saya ngin ya cakap ndeng ngai iba ka long ka kia songsit bahaya kani ka idea bang orang hatu pi long ka basuk try nomor ba ngi suthu kini kena ba pli don nak jingpang mo long pan hapo lai banai tik bikin le tik skill egam dik basuk lane kanum wan ru aki hatu dah kanur kam hadin kanu pin kani ka problem kamlong mo hoi go problem ne kani ka jing ka ba ka wan mentah ka jadi dia jungi ketika ba ka problem ka bangin kumno nya resolve kani ka ba system ma te nganga semua kata kamde bende ka jing benwet yangi ngide ben persyang kilat kelenti dang kumno ro daki kuno kilat daki kut kipang mangide men le kan bala man wan lam ba ka jingkala ki kana jungi te kani ketika we ke initiation te lada kalong successful siapa nang ni skaman ndre ni mut manchu ai shwa introduction ni ki kana bangin ni le menda ka jialang kalong ba ni la kuting mut bangin ya le ka we ni center ni le bangin ai ki skill pedi kita ki skill ngin demonstrate kita ki skills man pen ai kana kata kalau man ketik ka jengmut juga kalau man ketik ya ka mensim juga kena juga itu ba kidon gini kilat nanti lesin no ketik tangi ka mensim jauh we ne tang arngut ro ngala aso ka is a huge success te hot ko mo fi om ki lai banai ko pa long don ba sau banai don san banai ro in pe nya sakmat ngin le ka pala te suki ngin persyang nei persyang ting ngide man sedang no man persyang ong ba kata kamlong kani kamlong bagi su sangit hang ta tengah ngam sulha kata hatu kini skill kanu tili kita kijing ajing kai pila ban ajing kai kini kana kanu tili ki pun bagi skills because kadang itu ini kong odri mene ko wan na po skills development idon ka brochure jo iru ipani ka skill development magala form go government tadi ka ba biang ma tu because kidon kila don do pa ki skills ki pun bagi skills nang to bakilawan ai ndai nolong kata ki kloi ru wan hikai ya kanu ba u don jing angno utu ne katu khna nada ki don lagajong ka idea ki kwale skills yaktar go government ka kloi ban ai ji hatu kin lech kiri hap ne kin le umno te khina padala lada ban hap ai beji em ka ko ji kundu mentasi kalong bangin lech shwa mangi shpo ki rehab centers ngin introduce introduction ki badon nang tu teng in siya chakmat ban training le se kadon ka training hindiat ngin ai rehab ne ka bobun te du lami nak tu ne ka ba kongsan ka de ban ai men sim yu khna maula ban yo ji kai maula ban yang hala ki kijak jo lalong director manta la tu kan di banai pi bala biang kita kiri hap sunda badon apa kacela juni ki rehab center jungi ki badon menta ki biang ba karkom sumar karkom ne ba ki duna pala ki center stigla duna pala te ya kani ngala ya keren ki panpa ngala tho ki disease ru ba nakalian minister badon program jungi ba pol itu ri lo ba arpu tali kin stang mani initiate nei nakalian jonga pada ngalang kerpa di ki disease ru ngala tho personally berkoi ki disease makin ya khot jelang ki brio badon spa badon ba em apo district juki bad ki hospital su man khamat man ngin nyarap man seng rehabilitation center
Tinggal on my own daladir rumah persang man kan ni beliau te yang mentah di kum eu juga kita lai jaka ki belak kloi ban seng ni ka rehab center ka wei di namongap kita in the process ka baat ka na po so kam iwei idon iwei lokmi ibamut ban seng sipo modin diang kita ki yung ting ni ngang along to aktiar man encourage ki man don kam kanu nok support ng government dengan long man kret ni te ni don kam si sai ki rehab center ni don kam man encourage ki center tengah kerpat nak kaliang jompi nak kaliang through media nak kerpat ki beliau ki badon ba em ki bala ban hiu ki badon government sim solem man mi shakmat man yarap hakno nur kom man sponsor ni hakno kom man donate man yarap yang man te la kam ni ada jing ka problem ka bawa nak kali jungi benda hatu beli phim tho trai chi ki DC man lagi DC nama bun bagi yang sarkar kilong yang ja hatu beli nimla man program de kita. That's a very good idea. Kata idea of VIP ka biang hi ngan saya keren ngan saya tiga ram. Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.